No mai anō e ngaiwi. We are live from Pukekura in New Plymouth, Taranaki. Here at the scene of Te Matatini o te Kāhui Maunga, you can hear kapahaka just going through their walkthrough now. I think it's Ngā Tumanako, but who better to tell me who it actually is than the Chief Judge of Te Matatini, who's with me now. She is, of course, Dr Turuhira Hare. E te tākuta tēnā koe. No mai. No mai. Mahi nui. Kei te aroro. E pēhana ngā whakaaro. I te wahana ki te nā kai whakawa, ai he mahi nui ko tāku mahi hoki he poipoi a rātau, he awhina i a rātau, kia noho rātau ki runa i te okawatana o nā mahi katoa. Ki nei te okawatana, tā rātau tiro ki nā kapa, tā rātau tano māka, me tā rātau whakatū i a rātau anō. Nā te mea ka mamahara tātou, koe nei te whakataitai nui katoa o te motu. I tohua rātau e o rātau rohe, te tikana, i uru rātau, he mātana rātau, te tikana kaua rātau e hapa, i roto i a rātau mahi. Tēnā koe, tēnā koe. Ko te tai awaranga i kōrero tia whai muri i te Matatini i tū ki tāmaki he rengawaka. Ko te tini o ngā kapa i taurite ki te tūranga tuatahi, i taurite rānei ki te tūranga tuarua, i taurite no hoki ki te tūranga tuaturu. He ahoranga pēr kora tātia hei runga i te pai, runga i te whai koungo ngā mahi, he ahoranga rānei te rā pēr karere ake te kitenga, karere ake pēr te whakamahinga i tēnei o ngā Matatini ko whakaaro. Ko tērā tauira, te ihanga ia pēra hiai, nā te mea i roto i nā ture. I hana ia ki roto i nā ture. Pēnā ki te whakature hia, ka mau ki e rā whakataunga. Enari ko taku mohio nei, i te wā i tua e toru e whā nā mea i tuarua i tuatoru i roto i nā wāhana. Kia au, he mea pai tērā. Nā te mea whakanui ana i te nui o nā mahi a nā kapa e toru e whārane, tēnei tā te kapahaka ko tahi noai ho. Ko te mea, ko te tikana hoki, ka eke noai hoki te wā o te tohunatana, ki te kapa i eke tike, i roto i nā mahi katoa, kuia ka wāwāhihia mehe mea ki te rua toru rātau i orite. Mō tērā taonga anake. Enari ki te orite o nā māka, mā te nuina o nā kapa, pai kia au tērā. Kia whakanui tātou, ia tātou anu. He tohu tērā o te oranga, o te ao haka, me te ao Māori. Tēnā koe, tēnā koe. Te taha anu hoki ki te āhua, he harawa tāu e tino koe ngoti ana, e tino manako hiana ka kitea e koe, e ngā kapahaka ka eke ki te pae o te Matatini, i roto i ngā rānei. Hea tāu e tino whaiana, tino hira rānei kia kitea i roto i ngā rānei. Ko tāku kia mārama te reo. Kia mārama te whakahua i te reo. Kia titi ki roto i te nākau, nā titona me te rangi o te waia, o nā waiata, me te whakātu mai i nā rina, nā mahi ārina, te koro o te tinana. Nā te mea herereke e tā tēnā kapa, tā tēnā kapa, tā tēnā kapa, whakamahi, whakamauri i wā rātau mahi, whakātu rānei, herereke. Enari, taku mōhio, ka mauri tau rātau katoa. Pē hoki te taha, ki te ahua o ngā mahi whakawā i etai kapa ahure ara wātu. No te ohou rānei etahi o ngā nekeneke hanga, o etahi o ngā mahi ana, tērā ki o etahi atu, kua ta mōhio tia he pēhea nei te tāera. He mai nui tērā, hei tirohanga, hei whakawātanga no ki mga kai whiriwhiri, ne? Ka tutai, ko nā kapa kauru mai mea rātau whakāturana o te ao e huri nei, kai te haere atu tātou ki taua ao e huri rā. Kai te reri te rangatahi ki te whakahuri i te ao me te whakahuri i nā mahi o nā kapahaka. Ko tōku re ana nei, kai te kukume e hoki whakamuri kia mohi ai koe pito tū. Nō reira, kua kau atu te rere o te rangatahi. Ko nā kapa, kai waina nui ka o te oera, kai te mautunu ki tā rātau tū, me etahi atu tāera hou ka uru mai, ki roto, me te tau. Ko nā kapa pēa kua tino taipake ki roto i nā whakataitai, kai te mauki wā rātau tikana, karanui neke. Me te koro kia rātau kaua e neke. Nā te mea,
he ha tēnei e whaia nei. Ko te ahurea hou, ko te pupurera ni tā iawa tau i te tua o tātou kapahaka, nā te mea kuira te iti o te ao tapito o tātou nei kai te ora tonu. Tēnā. Kia mau ki era. E te taku te tēnā koe, mōwi whai wahi mai kia mātou. Me te tū mai, ngā tūmata koe tū nei ki wari a tāwai ngai nei, mai ana i ana tā mai. Kia kāhero tō ngā mai, ki ngā rāni, me te taku te tēnā koe. Ora mai rā. That was, of course, the Chief Judge of Te Matatini, Dr Turuhira Hare. Stay with us. We are still live here from Pukekura, the first episode of the Hui for 2025 in our 10th season. After the break, who better to give us the lay of the land than a person from Taranaki region itself? Joining us is Taranaki iwi leader Liana Poutu, live on the Hui after this. Toki mai anō e ngā iwi, kei te papatātā whāinga mātou, kei te tātunu o te papatātā whāinga o te Matatini. You can hear, we think ngā tūmanako going through their work through on stage now. How amazing is this? Wow, this is awesome. No te tautahi mana wi rau iwa te kaumawha, te tūnga whakamutunga o te Matatini ki tēnei tahiwa. It was hāwera. 1994, the last time te Matatini was held here in Taranaki. Ka hoki ngā mahara ki āti mai tāmau, e hinga ki runga I te ahurewa, I te rāua. And joining us now is someone who's not only been intensely involved in organisation, communication, interconnection with business, community and people of Taranaki, but someone who I think may have aspirations of belting out a solo. Actually, if the opportunity arose from one of the Taranaki groups this year. She is, of course, the Pouwhakarai, the chair of the Kotaitanga o Te Atua Trust. She is an iwi leader. She joins us now. Liana Poutu, tēnā koe. Tēnā koe, Julian. So good to have you. Yeah. How awesome is this? Pretty special, pretty special. We love this place. We love Pukekura, and we're just so excited to share it with the motu, with the world. Yeah, and how significant and important is it for you, not only as a member of Taranaki, but also someone who was here the last time it was held, actually, 1994, and Hawera. It's a long time, 31 years, but, you know, how significant is it to have it back? Wow. Ko te mea nui kia au nei, I taua wā, I tū mai aku nenis, aku aunties, and I tēnei wā ka tae rātou te kite I a rātou tamariki mokopuna ki runga I te ātāmera. So really special for a lot of our whānau who stood in 1994, and actually they get to watch their tamariki mokopuna stand underneath the korowai of our Maunga Taranaki. It's really special for them. It's special to watch them and listen to them reminisce. And it's really special to be able to share, you know, all the beautiful things about us in this part of the motu, and really excited to have everybody here. I think one of the beautiful things for us has been the coming together of Te Kāhui Maunga. So although we're here in Taranaki, our rohe spreads
right down to Rātana, Ruapehu, Wanganui, hoki mai ki konei, so mi haro rawa. Can I just ask, that pōti, it was amazing. And if you don't mind me singling out a specific part of that pōwhiri, which was just blew me away, for want of a better way of putting it, that poi, I counted over 20 minutes. I mean, that was just, I'm running out of words because it's really hard to describe it, but it was it was emotive. You could feel the significance of that poi and that welcome, actually, that whole pōwhiri. I mean, for you, it must have just brought a lot of tears and reminiscence and recollections. Yeah, well, kei te muro o te ahi mātou katoa I taua wā. Engari, ko te timatanga pai o tō mātou nei whakaritenga, ko te haerenga mai o te Māori, me te haerenga o te Māori ki ia tō pito o tō mātou nei rohi, kia whakakotahi ai ia tātou. So the most beautiful thing to set a beautiful foundation for us was the way that the Māori came into our roe and travelled throughout. And so the poi, he taonga no ngā tupuna tira, and lots of people see the poi and they understand it as a symbol of peace, but it's also a symbol of resistance. And e hoki aku mahara ki oku tupuna. You know, nā rātou I mahi te poi manu, hei tohu ki te kāwanatanga I taua wā, kei konei tonu, kāre mātou I mate. And so, while people see the poi and they see that whole symbol of peace, it's also about resistance. And I think the travelling of the Māori enabled us to build the kōrero for this particular poi. And so it talks about all of the poropiti in our rohe. It talks about all of our kōrero. It talks about all of our maunga. It talks about all of our waka. And so it was a beautiful way to travel the Māori, but also build that kōrero as we went through and prepared. Can I mention another significant moment? There was an MC who was known to say the names of all the rōpū kapahaka now and then, and I heard Luca Broughton give it a very good go this morning. But e tika ana hoki ke whakahuahua I ngā kapa to say the names of the 55 groups in the pōwhiri. Pai. Well, nei kore o tātou nei kapa, kore kau te Te Matatini. So without our groups, we wouldn't have Te Matatini. Yeah, beautiful. So ka tika me tuku mihi ki ia kapa ko eke ki tēnei o ngā taumata. Can I also thank you for your information and communication? You have been ardent and strident in letting us know, even those that travel from the north, getting to Tongaporo too, because we knew there were roadworks. Thank you for the information. So that's been amazing. What's it like been working with the community? And I'm not just talking Māori community here, with the wider Taranaki community and readiness. What have they been saying? Actually, they're really excited because although it's been with Te Matatini's been in our rohe before, it was in Te Hāwera, so it hasn't been in Ngāmotu. And I think one of the special things has been actually how much the community's come out to support. So we've held business preparedness hui webinar with our local hapori to say, actually, you know, this is a big deal. You need to make sure you're stocked up, you're staffed up, all of those things. That's so, you know, korite katoa. You know, even to the point where all of our kai sovereignty whānau around the rohe planted out, you know, have been harvesting, you know, to prepare for this. So, you know. And on behalf of the rest of us, we can feel the readiness as well. Final question, it's an easy one. Who's going to win, Liana Poutu? Well, you know, I haven't seen any of the groups yet. No, come on. But, you were just talking about the polopitis. Kei roto I te rohe o te Kāhui Maunga, so kare kore he rōpū no te Kāhui Maunga. Pai tērā whakauti. E te tuene tēnā koe. Thank you for having us. And thank you for allowing us to have this interview with you. No, maira. Tēnā koe, Julia. Liana Poutu there, the chair, of course, of one of the iwi of Taranaki, the hosts of Te Matatini o te Kāhui Maunga. E ngā iwi e haere ake ana I tā tātou hōtaka, coming up next week on the hui. Te Reo Valley. It was such a beautiful, beautiful place. Are you filming me, Mum? An idyllic rural community. Until that all changed.
I feel guilty that I didn't protect them from that happening. Innocence lost. The impact that a traumatic event would have like that on them is quite severe and extensive. And now they want justice. What do you call that? I call it a raid. Ngā mihi nui kia koutou katoa. That is us for our program today, our first episode for 2025. Our thanks to our guests, Herewini Parata, Dr Turuhira Hare, and of course Liana Poutu, who you heard from there. And thank you for joining us here at Pukekura. This is an amazing place, so if you get time, please make your way, Ātinara, not just Āwairua, please come physically here to this place. It's going to be amazing. Come and experience te reo, kapahaka, culture, and the 55 teams as they battle it out to become the greatest kapahaka in the world at Te Matatini o te Kāhui Maunga. We will be back in our studios in Tāmaki Makaurau next week. Until then, e ngaiwi, kia mau, ki te tūranga o tapata wātea. Haumi e, hui e, tāi ki e. Ko te reo, te take.